Dragi ljudi moji, dobrodošli na prvu epizodu, možda jedini podcast koji Španac se osudio da vodi na srpskom jeziku za sad. Ja sam Miguel i hvala vama koji ste na drugu stranu i slušate ovu epizoda. Imam za vas pola sata od humora i fantastičnih temama da vam pomogne malo da zaboravite za realan svet, bar za trenutak, jer svet svi znamo da će da bude i dalje tu napolje da nam smara, ali možemo ovdje da olakšavamo život malo. Ko će da bude neki od tih temama? Pa, da li Španci i Srbi smo toliko slični kao što kažu, jer ipak smo svi mediteranci. Zašto Španci imamo po 2 prezimena i šta nije u redu sa nama? Ili koliko možeš da praviš od sebe debil dok ne naučiš da pričaš ovako srpski, lepo i tečno. Ali, pre svega, vi ste najbitniji. Tako da ako imate pitanje ili vam zanima neka tema, želite da razgovaramo o tome, možete da napišete komentar na YouTube ili preko društvene mreže. I da se ne zadržimo više sa introm, krenemo sa epizodom. Ovo je špansko selo. Vamos! Otkad sam došao ovdje da živim, pre 10 godina, pitaj me skoro svaki dan. Burezeru, jer si ti stvarno Španac? Jesam. Ali Španac iz Španije? Znam da nisam Srbin, jer sam previše malečak i mediteranska dijeta samo te tera da rasteš horizontalno. Ali ceo život sam imao neki trip, da sam Irac ili Norvežanin, jer svi su tamo tipični Španci, crni kao ugalj, a ja ovako riđ, sa riđom bradom, beo kao kefir. Pa jedan dan sam rekao sebe, Miguel, idi pa radi DNK test. Ima tamo da te izađe sve i svašta, jer ti si specijalan, kažem ja sam sebe. Ti si specijalan, imaš da te izađe DNK iz Saturna. Ne znam da li ste čuli ili provali ovaj DNK test za poreklo, ali imaš razne firme na internetu koji prodaju za 60 eura, manje više, možda sad 120 zbog inflacija, ali je mnogo cool stvar. Kupiš set online, oni te pošalju na kućnu adresu i ti samo moraš da pratiš uputstvo. Dođe sa neki barkod koji moraš da registruješ i sve ima povezano sa aplikacijom. Još me drugo pita, a koliko ti važi taj test? Mjesec dana me važi, pa šta misliš da je, test na koronu? Uglavnom, stiže me kući taj set i samo što registruješ barkod, prvo što moraš da radiš je da pljuneš u provetu. Ajde, ću da pljunem u proveticu. Pola litara pljuvačku u 6 ujutro, jer piše da ne možeš ni da piješ, ni da jedeš. Kažu jer piće i jelo ubija DNK. Ako to bi bilo tačno, čikapera koji bleje ispred rostilja sa 2-litarno jelen plastičnu pivo, bi imao ista količina DNK kao kredaš za školu. Ali ajde, nebitno, neću ni da pijem, ni da jedem celu noć. I jutro je, ni jutro, kakav jutro, noć, još zatvoreni oči, mogu da se sećam šta sam sanjao jer i dalje sanjam, mljatkan kao lama i piše na uputstvo, mora da bude samo tečnost, jer pena se ne računa. Ko druže, ovo je kao da me žena sipala pivo, sve je pena i malo pipce dole. Ti uzmeš sve, lepo ga spakuješ i uzmeš ovaj paket i šalješ kod njih u SAD, tamo Nashville, Springfield, tamo na sred nigde i čekaš dok te ne stiže rezultati na aplikaciju. 4 mjeseca sam čekao i kad su došli rezultate na njihova aplikacija posle 4-5 mjeseci, surprise, 99,4% Španac prava rasa. Cervantes, gledaj me u oči, slušaj me, ti si džukac za mene. Džukela, od danas ću da te zovem
Duquel de Cervantes. Ali eto, toliko trip za ništa, ni Irac, ni Norvežani, Španac 99,4%, prava rasa, i 0,6% Persijac. Ja kad sam čitao rezultate, gledao sam babu, baba gledala mene nazad, rekla mi je sa prstom da čutim i dala mi je pare, da ne pričam ništa, ali kako babe daju pare, ovako zavijeno, da postane kvantički, subatomički osiromašene pare. Ironično, jer su pare, ali su osiromašene. I vidite, kad si više od jedan nacionalnost, matematike su jasne. Tako da sad sam polu Španac, polu Persijac. Za mene je nevjerovatno kako tvoja kultura menja način kako vidiš drugi zemlje i druge kulture. To je kao Platonova pećina, samo da umjesto kroz senke vidiš sve kroz flamenco, toros, siesta, paella. Tako da u 2013 sam uzeo svoj prdljak i rekao, mama, odoh u Srbiji. Ona me pitala, a gdje je to? A ja sam odgovorio, ne znam. Nego sezam se naravno, ali jeste, moja majka nije znala gdje je Srbija, ona ne zna gdje je ništa van kući. Kod nas kući, kao svaka poštena majka, ona zna gdje je sve i voli da stavi stvari na, po znači navoda, svoj mesto, ali ne kaže gdje je taj mesto. I ja uvijek je kažem, mama, to se zove sakriti. Ja sam pokušao nju da objašnjavam gdje je Srbija, ona nije razumjela gdje je, tako da sam rekao idem negdje gdje mogu da stavim svoja sova u haos i niko neće da mi smara. Kad sam prvo stigao u Srbiju, poslije čekanja 12 sati u aerodrom Brisela, jer ta karta je bila 15 eura jeftinija od direktan let i ja sam velika štipsa. Najviše što me iznenadio od Srbije je miris. Ja sam mnogo vezan sa mirisima. Toliko da kad smažem prstom nešto, slučajno, da ne znam šta je, i vidim da smrdi, moram opet da mirišem nekoliko puta, da potvrdim da jeste, govna je, brate, govna. Nemoj da mirišeš više. Samo što sam udahnuo prvi put čim sam izašao iz aviona, ja... A što ovdje miriše na socijalizam? I siguran sam da će da znate na šta mislim. Koji tačno je taj miris. Jer to je isti miris da kad uđeš u neki državnu kancelariju tipa RFZO, pa ideš dole na šalter i ti kažu ne, ovo morate pečat da dobijete gore kod Mirjana, na primjer, i ti uđeš u tom kancelariju, stoji polica bež boja, kalendar 1973 koji reklamira restoran Tito, što je miris varljivo leto. Španija na drugu stranu miriše na staro pivo, te svi mislim na cvet, na more, na flamenko, koji god da je miris flamenko, ali ne, Španija smrdi na staro pivo. Kao taj ujak koji pije pivo kao voda i rekao da već je prestao, ali vidi se da nije. I sama koža smrdi na kilometar na fermentisano pšenicu. Od kad katolici su izbacili muslimani iz Španije, samo smo išli nizbrdo. U jugu Španije dalje se drži
mnogo ta arapska kultura. To se vidi najviše kad neki čovjek odrasle pa ima svoje porodica, svoje dece. Najvjerovatnije ili će da se seli kod svojih roditelja i dalje da živi, ili će da živi preko puta, ili će da živi mnogo blizu u isti grad. E sad, kako se odluči da li će da živiš sa njen porodica ili njegov porodica, da li, ne znam, basta se pare, možda heads or tails, jer nema druga logika. Ovdje se isto izdešava to u Srbiji, da živiš sa taštom, mišljuši, dobra, ima ona još malo da živi, pa onda ćemo mi da nasledimo. I na kraju, ona je ta ko sahrani cela porodica, jer kako mi kažemo u Španiji, loša trava nikad ne umre. I dalje to je živa za 150 godina i se dere na deca koji igraju na ulicu. Ću vam probušim loptu! I na kraju, kad si mislio da ćeš da budeš vlasnik nešto, jesi vlasnik, ali jedan mnogo lep prizemlje na novu groblju. Kad neko tamo pusti korene, niko neće da se pomera, ni za šta. Zato u Sevilji migracija je veoma hardcore tema. Ipak, mislim, za razliku od vas, ipak ste vi navikli na gastarbeiteri i zađete dosta van zemlja, pa imate XU zemlja ili Amerika, da znate taj tipičan Andrew Marinković. Dosta volite da putujete po regiona i na Tajlandu koji ima pare, ali Španci sa juga nema šanse da su mrdali. Pitajte tamo, uvek dobijete isti izgovor. Vidite kako turiste dolaze svi kod nas, kako mora da bude tamo da oni su se oduševili sa nama. To ili šta će meni, sad ti dodaj koje god zemlja tu, kad imam ja ovdje planine i more i hrana i sve. Pa pita svoju ženu da te ostavila zbog Afrikanac. A šta će nju drugu kad imaš li ti već isto što ima on? Možda paella je negdje drugdje veća i tamnija. Tamo ako ima neko da izađe svoja grada, automatično postane bog. I niko nije jasno kako je to uspio. Kao da ima neki obezbeđenje na izlaza sela. To je verovatno zato što ako ode neko iz sela, podrazumeva se da priča neki drugi jezik, koji je generalno engleski. Jer da se ne lažemo, Španci ne pričaju engleski uopšte. Ne, ja imam neki osnovni nivo, dragi moj. Ceo život kad izađeš iz kuhinja, kažeš the chicken is free. Ta rečenica samo ima smisla na selo. The chicken is free. Jo, hvala Bogu, toliko sam bio napaljen i ništa nisam mogao da izdržim. Samo tako ima smisla ta rečenica. The chicken is free. Ne pričaju engleski, ali ljudi su ljubasni. I Balkan je poznat po ljubaznosti. Dođeš kod neko kući i odmah kao da je slava. Sve je hrana, piće, hoćeš čerku, evo, odmah, izvoli. Španci smo mnogo ljubasni, a ne toliko, ali ponekad preterujemo na druge strane. I da vam pokažem primjer. Ja, kad sam bio mali, idem sa majkom na pijac. Uđemo u ribarnicu. Kad uđeš u špansku prodavnicu, nema red. To su svi sa svima mešani, pričaju gluposti. Odmah, kad uđeš u prodavnici, moraš da se javiš. Jer to je tradicija. Ko ima zadnji broj? Ili ko je posljednji? I pošto pričaju, moraš da se dereš opet. Ko je posljednji? Da znaš posle koga si. Jedna žena se javila. I ja sam, izvinite, ovdje pričam. Pa vidimo da pričaš. Ja sam posljednja. Dobro. I onda krene bombardovanje od strane moja majka. I mila moja, pa morala sam da se zvratim do ribara, reko nemam šta da skuvam za ručak i sad će moj muž da dođe, pa moramo da donesemo veš mašina kod tehničara, ne znam kad će mene jedan dan da bude miran, ne znam da... Na šta ova žena odgovori. I ja sam pustila neki veš jer mi je unuk bio kući i onda on neće da spava, sam on će da spava kod mene u krevetu jer moja čerka to ne zna da
ga odvikava. Nema ona moj temperament, ona je na ocu i naravno se upiškio se dete i morala sam da pere sve, tako da ćemo da vidimo šta i kako, pa ću da kupim malo slič, da napravim supicu jer već nedelju dana smo jeli meso i samo meso, ne može više meso, će da me pukne jušna kesa više od mesa. I posle pola sata priča, majka se pozdravlja sa njom. Ajde ljubavi, baš mi je drago što sam te videla, pozdravi tamo tvoji kući. I kad ode, ja pitam majku, ko ti je ta drugarica? A ona mene odgovori, nemam pojma ko je to. I svi eksperti kažu, vidite, vi ste stvorili taka kultura jer je toplo, veoma toplo. Pa ja vam kažem, prvi put da sam vidio ja sneg je bilo za 16 godina. Pre toga jedini put da sam vidio led je bio zamrzivač. To što je ovdje bio pakao u Beogradu letos, u Andalusiji je prosečni, 3. mart. E sad, ne znam odakle potiče ta logika, ali kažu da kad je ekstremno toplo, to tebe tera da izađeš napolje, da se družiš sa drugarima. I onda stvaraš neke konekcije da, na primjer, nemaš u Finskoj. Ma kako da ne? Uvijek je bolje da izgoriš do smrti nego da zalediš kao mamut i da te nađu poslije 80.000 godina i te daju nadimak čovjek koji je otišao na čošku po cigare na automat. U Španiji ne može da krene zvanično leto dok se ne javi na TV-u reporter: evo, imamo jedna jaja i sad ćemo da uzmemo i da bacimo na betonu da vidite kako se prži. Nemaš babo, te kažem. Nemaš babu jer samo da te baba vidi kako praviš kajganu na trotoaru, mislio si da će baba da ti ostavi nešto kad ona umire i hoće tebi da ostavi u sanduče jedna jaja u džepu. Evo ti, da imaš da praviš jaje na oko u drugi svet. Da vidimo da li nađeš beton u pakao. A ja kao Španac dolazim u Srbiji, znam da imamo kao neki slični temperament, mislijući da će srpski lako da se nauči, jer šta je to? Znam engleski, nemački, turski, nekoliko jezici još, ma ajde, to je još jedan jezik, ja určim se nenormalno, ali kad sam stigao ovdje, pogotovo što sam došao da živim u Zemunu, nedeljama samo sam znao da kažem munce konca i sa tim sam morao sve da radim. Tu smo najsličniji Španci i Srbi. Jer nema veze da nemaš pojma ni reći, jer ljudi će da pokušavaju da te pomognu da kapiraš. Makar to bilo da se deru i da te pričaju šporije, kao da si gluv umjesto stranac. Prošle su dosta godine i kad sam mislio da sam pobedio srpski konačno i da znam sve što treba da se zna da bi preživio i da bi živo i da bi uživao u Srbiji, onda tad sam dobio šamar realnosti. Ima neka sila univerzalna koja ti vraća na svoje mjesto. Može to da ti bude nesporazum sa prodavačicom ili jednostavno vožnja taksijem gdje ti kao Španac uđeš i kažeš: do ulica Tadeuša Koščuška 64, molim vas. U tom trenutku taksista je okrenuo glavu, ali to niko naglo da je dobio taj spazam najgore koji možda ti se desi na vrat, ovaj što te izgori cela faca od bola. I samo se okrenuo tako naglo, stavio ruku na vrat jer boli i samo mi gleda u oči i pita: odakle si ti? Ni dobar dan, ni dobro veče, ni da li imate pare, ni da li hoćete brzo ili sporo, hoćemo da idemo preko brda ili ćemo da idemo dole. Ništa toga nije bitno. Ja sam mu rekao, ja sam Španac i odmah sam mu video olakšanje na facu. Jer kaže on: čuti, po naglasak sam mislio da si Albanac. Ili još gore, Amerikanac. I sad ti misliš, hoće on tu da se zaustavlja, ćemo da nastavimo vožnju. Neće, ima da objašnjava i dalje. Vidi, ja Ameriku ne volim, ali mislim, nemoj da mi shvataš pogrešno. Ja, što ne volim je njihova kultura i filozofija i kako oni žive. Mene Amerika kao Amerika ne smeta ništa. Druže, kapirao sam. Tebe
planine i reke i drveće ne smetaju. Tebe što je smetaju ljudi. Znači ti, The Great Canyon, super, ali Amerikanci bi ih pobio svi. Okej. I ovo znam da nije mišljenje svaki taksista u gradu. Ovo se samo mišljenje od taksiste koji su mene vozili. Da su generalno isti taksiste koji mi kažu jel te smeta da zapalim cigaru? I ja da kažem, pa ako mogu i ja. I onda tako uđeš u taj VIP klub, jevala vam Hyde Mile Club, ovo što se hvataju po avione. Najbolji klub na svetu je taksi klub, gdje pušiš cigare pored taksista. Iako malo liči na Amerikanca, a nisam Amerikanac, sam 100% prava rasa Španac i Persijac. Dobro je biti Španac u Srbiji. Jer ja volim da se šetam napolje, idem po parkovima, ljudi me slušaju da pričam. I pričao sam sa dosta starijih ljudima koji kad me čuju ovako mi kažu: ti si Španac? Dobri ste vi. Dobri ste vi Španac, bez obzira na kulturu, na ponašanje, na šta god bekovima smo imali Španiju, sve to se uhvata na jednu rečenicu. Vi ste dobri jer 99. ste bacili bombe na Jadransko more. I to mene se čini do jaja da španski piloti nisu htjeli da učestvuju na NATO agresiju. Ali, na drugu stranu, osjećam se kao kad moja fudbalska ekipa dobija neki trofej ili pobedi neki bitna utakmica i svi su oko mene kao čestitam, bravo, svaka ti čast. Hvala, ali nisam dao ja gol. Mislim, šta je sljedeći? Završiš da gledaš pornić i kažeš sebe, dobro sam je dao. Ja mislim da ta priča za Španije i Jadransko more mora da ima druga strana. Jer istorija nije nikad jednosmerna. Sad, verovatno postoji u Atlantidi jedna priča da Španci su ih iz čista mira bombardovali i dalje niko ne zna zašto. Tako da sad bih volio da koristim ovaj podcast, da se izvinjavam u ime Španija, svi građani Atlantida, Bikini Bottom, Mala Sirena, koja je verovatno došla iz Danska na Jadransko more. Ipak Nemci, Holanđani, Danci, svi njih stvarno vole da idu tamo na Jadransko more, jer ipak je tamo Ada Bojana i tamo možeš da ideš da šetaš go i da pocrneš do kraja. A sada sam rekao da pocrnem, sjetio sam se nešto drugo. Veliki pozdrav ljudima koji spavaju na plažu. Ali tih koji dođu na plažu u 8 ujutro, bez peškira, ni suncobran, ni ništa, samo ide sekundu da pljivaju, pa izažu, pa se pohuju peskom i legnu da spavaju na stomak do 6 popodne. Da te dođe da ga malo ovako šutiraš povremeno da li vidi da li je živi dalje. To za vas. Veliki pozdrav od mene i od svih proizvođači Pantenola i riblji ulje. Niko nije hteo da pare za ova reklama, ali evo vam jedna ideja. A sad bih zamolio produkcije da mi zameni malo muziku. Produkcija koju sam ja u stvari. Jer dolazimo u neki drugi teme da sam siguran da će da vam bude mnogo zanimljiv. Jedan stvar koju imamo mnogo cool u Španiji i generalno ljudi ne razumeju u inostranstvu je zašto Španci koriste dva prezimena. To kad su napravili je bilo veoma dobro jer tako bi mogao da znaš da li ti deda ili pradeda je bio izdajnik ili da te prababa je bila neka veštica. Ali u svakom slučaju to je krenuo kao neki način da se razlikuje dobri i bogati ljudi od obični seljaci i ponekad neki muslimani. Generalno to su dali po delove Španija, predmeti, zanimanje ili jednostavno po fizičke karakteristike koji neko bi mogao da ima u neki grad. Naprimjer, ja sam Jaramillo, koji je od Jaramago, koji je ime za cvet, i Postigo, a Postigo je ime koji ima vrata u grad, ali ne glavna vrata gdje uđu svi, nego generalno manje sekundarni vrata koji imaju oko zida taj grad.
najvjerovatno je bilo zato što neki moj čukundeda je živio tamo i tako su ga dali imena po mjestu gdje je on živio. Iako to na početku je krenuo kao razlikovanje između bogati ljudi i siromašni ljudi, u Španiju u 1833. godine su već radili većina ljudi van. Nije bilo oficijalno da se to radi, ali radili su. Međutim, od 33. su čekali do 1889. kad već vlada i kraljevstvo je rekla od sada svi imamo po 2 prezimena, jer tako će da bude lakše da vam prepoznaju i da dobijemo parice od vas. Nećemo više 2 miliona Petar Petrovići po Španiji. Sistem može da izgleda komplikovan, ali hoćete da razumete sa sekundu kako funkcioniše. Svaka osoba ima po 2 prezimena, podrazumeva se da ima jedan otac i jedna majka, tako da se uzima prvo prezime od otac, koji će da te bude tvoj prvo prezime, i prvi prezime od majka, koji će da te bude tvoj drugi prezime. Tako da, ja sam Jaramillo Postigo, zato što moj otac ima prvo prezime Jaramillo i moja majka ima prvo prezime Postigo. Ovo je fantazija, funkcioniše fantastično i niko nema isti ime ni prezime. Mnogo mora da bude čutno da neko ima baš 2 prezimena i imena kao ti, tako da svi smo različiti. Međutim, tu dolazi naša glava, naša poremećena glava, španska, koje smo se dogovorili, ne znam koji đavo, da damo naša deca imena kao roditelje. Ako otac se zove Miguel i deda se zove Miguel, sin se zove Miguel. Svi trojica ima isti ime i pošto su muškarce, imaju isti prezime. To generalno se radi sa jednom detetom. Ne bi bilo to super da se radi za celom porodicom, nismo toliki ludaci, ali imam jedan primjer u porodici, brat od mojeg oca, da li je teča, da li je ujak, nemojte da me zamerite jer posle 10 godina ovdje nisam mogao da razumem ko je ko u porodici. Za mene su svi braća i za mene su svi ujaci i to je to. Uglavnom, on se zove Enrique, žena se zove Fatima. Imali su devojčicu prvo, koji su dali ime Fatima, kao majka. A što lepo to. Pa onda, posle toga, su imali sin, koga su dali ime, Enrique, kao otac. I šta da kažem ja na to sad? Fuck the system. Nisi mogao da daš drugo ime. Pa zašto ne daš ime ljubavnika? Zašto ne daš ime pekara? Ali ovo, da vidite, ovo je surova strana Španije, koja nije ni flamenko, ni fiesta, ni siesta, ni bikovi, ni ništa. To su stvarno španske poremećene glupe glave. I sad, posle ovdje nema nikakva negativa, ni ništa od gluposti realnog sveta, i ste dobili ova lepa poruka i ove lepi temama i ove lepi zanimljivost. Sad ću da vam dam jedan lepi vest. U Sevilji jedan bordel je proglašavao nagradna igra, koja je sljedeća. Devojka koja najviše zadovoljni klijenti ima tokom mjeseca dobit će 1000 eura bonus. Kako će to da se sasna? Da li su zadovoljni ili ne? Mislim, kod muškarca je generalno lako da se zna i to je najglupija pitanje koje možeš da dobiješ od te ženske osoba kad je seks puko od ekstasi i dobili ste sve, vaša nagrada je sve što ste očekivali, taj čuveni orgazam. I taj čovjek je tu u krevetu kao morska zvezda, ne može da se pomera i ona te pita, jel ti se svidjelo? Ne, nije, samo đavo je ušao u mene pa sad morat ćeš da zoveš
Pop da ga izvadi od mene, isto kao što si ga izvadila, sve što si izvadila do sad. A ja ne znam kako stvarno, kako će to da se sasna? Da li će devojka na licu mjesta tu da te pita, možda će da dođe potpisivač, da dođe posle kod njega kući i mora da radi anketu celu, kako od 1 do 10, kako je bila felacija, da li ste zadovoljni za STD koji ste dobili ili bi htjeli da dobijete neki drugi. Ja lično bi volio više da bude tvoja žena koja te zove na telefonu. Da te zove, tebe zvoni telefon dok si još u kola s ovom drugom devojkom i te pita: jeli, jel su živo ti? Kako preko vremena na poslu? Tako da to bi bilo najbolje način da se sazna da li je čovjek stvarno zadovoljan. A sada pred kraja, stigli smo do kraja prva epizoda. Ja bih volio da koristim ovaj trenutak da vam se zahvalim što ste ovdje sa mnom. Mnogo me znači da budete tu na drugu stranu i da podržite ovaj projekat. I kao što sam vam rekao na početku, uvijek možete da se javite preko komentara i društvene mreže i da čujem od vas šta vama zanima i da li imate neki želje što se tiče teme, od čega ćemo da pričamo i kako su vam utiske. Sljedeća nedelja imamo nova epizoda koja će da bude specijal za novu godinu gdje ću da vam pričam najzanimljivije tradicije u Španiji za ova nova godina. Naravno vam želim prelep ostatak dan kad god da slušate ovo i šta god da radite dok slušate. Vidimo se sljedeća nedelja. Hvala vam puno. Pozdrav!